nongeye kubasuza mwese mukurikira PK Media Panel nkaba mboneyeho kubaha ikaze mu makuru agezweho muri iri joro mugiye kugezweho nanjye Samuel Baraka aribanda kuri izi ngingo zikurikira. Ribabwire yuko mu karere ka Nyamasheke umuturage yasanze intama z'icumi zishwe ahomba ibihumbi 700 by'amafaranga y'u Rwanda. Mu burasirazuba mu karere ka Ngoma abarenga 60 bibaga abaturage bakanateza umutekano muke batawe muri yombi. Nitujya mu mahanga ndabwire ko muri Sudani y'Epfo ingabo z'u Rwanda n'abanyarwanda bizihije kwibohora ku nshuro ya 32. Naho umuyobozi w'ikirenga wa Iran yabuze ku kiriyo cyase biteza urujijo. Ikaze rero muri aya makuru yose ngiye kurambura. Tuyahere kuri inkuru ivuga ko Nyamasheke umuturage yasanze intama z'icumi zishwe ahomba ibihumbi 700 by'amafaranga y'u Rwanda. Nkusi Zakari w'imyaka 58 wo mu mudugudu wa Mitanga akagari ka Karengera umurenge wa Kirimbi mu karere ka Nyamasheke arataka igihombo yatewe no gusanga bataramenyekana bamwiciye intama 10 zirimo enye zihaka. Avuga ko izo ntama zose zishwe zari zifite agaciro k'ibihumbi 700 by'amafaranga y'u Rwanda akaba asigaye heru aho asaba ubuyobozi n'inzego z'umutekano kumukurikiranira iki kibazo hakamenyekana abamwiciye amatungo bakabiryozwa. Nkusi yabwiye ikinyamakuru Imvaho Nshya ko izo ntama yazororeraga mu kiraro kiri mu isambu ye irahitwa mu Runuka mu mudugudu wa Gisenyi mu kagari ka Karengera mu gihe watuye mu mudugudu wa Mitanga. Ahagana saa moya z'ijoro rya tariki ya 2 Nyakanga 2026 yatashye asize izo ntama zororerwaga hamwe n'inka agarutse mu rukerera rwo ku ya 2 Nyakanga asanga nta tungo na rimwe riri mu kiraro. Ati nahageze mu masaha 10 z'igitondo mburi tungo na rimwe mu kiraro. Naradetse buracya ntangira kuronda ibinono byaho zanyuze. Ngeze ku musozi witwa Kagano mu mudugudu wa Rumumba mu mashyamba y'abaturage mbona intama ya mbere bayiteye icyuma mu nda yapfuye. Avuga ko yahise atabaza abaturanyi bamufasha gushakisha muri ayo mashyamba babona izindi 8 zishwe kimwe n'iyo inka zatataniye muri ayo mashyamba n'izindi ntamenye ziri kumwe n'izo nka. Ati twakomeje gushakisha intama ya 10 tuyibona ahagana saa 11 n'igice z'umugoroba kuri uyu wa 2 Nyakanga 2026 nayo yishwe kimwe n'izo zindi zose uko ari 10 abazishe bazikase n'ibyuma mu nda bazitaho. Avuga ko ukurikije uko zishwe atari abajura basanzwe bazishe ahubwo ari abaziciye ubugome no gushaka kumusubiza inyuma mu iterambere. Avuga ko wazi bafitanye ikibazo ari umuturage wo mu mudugudu wa Nyarusiza akagari ka Nyakavumu umurenge wa Mahembe kuko mu kwezi k'Ugushyingo k'umwaka ushize nabwo yabuze intama ihaka arayishakisha hose araheba. Kwa 20 Gicurasi uyu mwaka ahamagarwa n'abantu bamubwira ko ibonetse agiye ayisanga mu rugo rw'uwo muturage yarabyaye abana 2. Avuga ko ari mu gihombo gikomeye cyane kuko yahisemo kwinjira mu bworozi agira ngo ateganyirize amasaziro meza none inzozi yabonye zimuca mu myanya y'intoki areba. Avuga kandi ko ubu bworozi aribwo yacungiragaho ngo bukomeze guteza imbere umuryango we ugizwe nawe umugore n'abana 7. Uyu muturage afite n'impungenge z'uko abamwiciye amatungo bashobora no kumwototera n'umuryango we. Uwizeyimana Jacqueline utuye mu mudugudu wa Gisenyi hafi y'ibi biraro avuga ko arimo batabaye mu gitondo bakimenya amakuru nawe asaba ko byakurikiranwa neza bakamenya ukuri kwabyo. Ati dukurikije aho twagiye tuzisanga n'uburyo zishwe ntitwamenye niba ari uko zikatagura koko ari imbwa cyangwa izindi nyamaswa zaziriye kuko inyamaswa zariye nini gusa zigasigaza utwana cyangwa zikazikura mu biraro ntizirye umutavu w'inka wari muri zo zikazirya zitatanyije byatubereye urujijo. N'abajura ntitubihamya twumva ari nk'abagizi ba nabi tutazi icyo bari bagendereye. Iperereza riraduha ukuri. Umuyobozi w'akarere ka Nyamasheke Mupenzi Narisise avuga ko iyi nkuru ikimenyekana ku karere ubuyobozi bw'umurenge wa Kirimbi n'umukozi w'akarere ushinzwe ubworozi bihutiye kugera hari hashyizwe izo ntama zapfuye bihanganisha umuturage ku byago yagize anizezwa ko bakomeza kumuba hafi. Ati kubera ko amatungo nk'ayo ataribwa yahambwe haracyakorwa iperereza ngo hamenyekane niba hari uwabigizemo uruhare. Turihanganisha umuturage wacu wabuze amatungo ye tumusezeranya ko inzego zitandukanye zikomeza gushakisha icyayishe cyangwa niba hari uwabigizemo uruhare akurikiranwe. Reka makuru yacu tuyakomereze mu karere ka Ngoma nkubwire ko abarenga 60 bibaga abaturage bakanateza umutekano muke batawe muri yombi.
Polisi y'u Rwanda ikorera mu karere ka Ngoma yatangaje ko yataye muri yombi abantu barenga 60 batezaga umutekano muke mu mirenge ya Kibungo na Rukumberi. Mu bafashwe harimo abakekwaho ko bibaga abaturage bakanateza umutekano muke, abacukuraga amabuye y'agaciro mu buryo butemewe ndetse n'abacuruzaga kanyanga n'urumogi. Aba baturage batawe muri yombi ku wa 3 Nyakanga 2026 bafatirwa mu mukwabo wakozwe na Polisi y'u Rwanda ifatanyije n'abaturage. Abambere bafashwe ni abantu 29 bo mu tugari tune two mu murenge wa Kibungo turimo Mahango, Gahima, Karenge na Cyasemakamba. Muri uyu murenge hanafashwe abandi baturage 3 bacuruza urumogi n'abandi bakekwaho ubujura butandukanye. Mu murenge wa Rukumberi mu tugari twa Gituza na Ntomvi hafatiwe abantu 27 barimo abaguraga amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko, ibihazi biteza umutekano muke harimo no kwiba abaturage. Harimo abantu 2 bari bafite amabuye ya gasegereti ibiro 133, abacuruzaga kanyanga n'abandi banywaga urumogi. Umuvugizi wa Polisi y'u Rwanda mu ntara y'Iburasirazuba SSP Twizeyimana Hamduni yabwiye ikinyamakuru Igihe ko bakoze umukwabo muri iyi mirenge 2 mu tugari 6 nyuma y'uko abaturage bagaragaje ko bari kwibwa cyane ndetse hakanagaragara umutekano muke. Ati aba bantu bose bafashwe mu bikorwa bya polisi byakozwe ku bufatanye n'abaturage bo mu mirenge 2 y'akarere ka Ngoma ariyo Kibungo na Rukumberi. Ni abantu bagiraga uruhare mu bikorwa by'ubujura, mu bikorwa by'urugomo, ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro butemewe n'amategeko n'ibindi bikorwa bihungabanya ituze rya rubanda. SSP Twizeyimana yavuze ko abantu bose bahungabanya ituze ry'abaturage batazigera bihanganirwa. Yasabye abaturage kwirinda inzoga zitujuje ubuziranenge, ibiyobyabwenge ndetse no kwirinda kwishora mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko. Tukiri kubirebana n'umutekano, reka tukomereze Nyanza kuri iyi nkuru ivuga ko nyuma y'amakosa yabavuzweho abanyerondo biyemeje gukora kinyamwuga. Abanyerondo bamaze igihe bavugwaho imyitwarire idahwitse mu murenge wa Busasamana akarere ka Nyanza bagaragaje ko bagiye kwikosora nyuma y'ubumenyi bongerewe na Polisi y'u Rwanda muri gahunda igamije kubafasha gutandukana n'ibikorwa bihungabanya umutekano aho kuwurinda. Abaturage bo muri uwo murenge bavuga ko hari abanyerondo bagendaga barangwa n'imyitwarire idahwitse irimo gusinda bari ku kazi, gukoresha nabi ububasha bahawe no gufata nabi abaturage bigatuma bamwe batakarizwa icyizere. Niyonshuti Innocent avuga ko hari igihe abanyerondo bagaragaraga banywa inzoga mu masaha y'akazi bikarangira banashyamiranye cyangwa bagahohotera abaturage. Yagize ati hari ubwo ubasanga bicaye mu dusanteri banywa inzoga, iyo bamaze gusinda usanga batangiye gushwana hagati yabo cyangwa bagasagararira abaturage. Uwo wagakwiye kubacunga umutekano ugasanga niwe uhungabanya. Nyuma y'ibiganiro bahawe na polisi n'izindi nzego, abanyerondo bavuga ko basobanukiwe neza ko inshingano zabo ari ukurinda abaturage no kubakorera mu mucyo. Nsanzimfura Etienne, umwe mu banyerondo bo mu murenge wa Busasamana, yavuze ko inyigisho bahawe zigiye kubafasha kwisuzuma no gukosora amakosa. Umuvugizi wa Polisi y'u Rwanda mu ntara y'Amajyepfo CIP Hassan Kamanzi yavuze ko abanyerondo ari abafatanyabikorwa b'ingenzi mu kubungabunga umutekano, ariko ko bagomba gukora bubahiriza amategeko n'indangagaciro zibagenga. Yagize ati abanyerondo bafite uruhare runini mu gukumira no kurwanya ibyaha. Tubasaba gukorana bya hafi na polisi n'izindi nzego, gutanga amakuru ku gihe no kurinda abaturage. Umunyerondo mwiza n'urinda abaturage aho kubahungabanya. Ugaragara mu myitwarire mibi nawe arabibazwa nk'undi muturage wese, kandi tuzakomeza kubahugura no kubakurikirana kugira ngo barusheho gukora kinyamwuga. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Busasamana Bizimana Egide yavuze ko abanyerondo bagira uruhare rukomeye mu mutekano w'abaturage, bityo gukomeza kubigisha no kubakurikirana ari imwe mu nzira zo gutuma bakora neza kurushaho no gukosora amakosa aho yagiye agaragara. Yagize ati irondo rifite uruhare rukomeye mu gukumira ibyaha. Reka amakuru yacu tuyakomereza mu mahanga, tugiye mu gihugu cya Sudani y'Epfo. Nkubwire ko ingabo z'u Rwanda n'abanyarwanda bizihije kwibohora ku nshuro ya 32. Abasirikari b'abanyarwanda bari mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye bwo kugarura amahoro muri Sudani y'Epfo UNMISS bifatanyije n'abanyarwanda baba muri icyo gihugu kwizihiza isabukuru y'imyaka 32 u Rwanda rwibohoye. Uyu muhango wakiriwe na Rwanbati ya 3 uhuza abasirikari ba Rwanbati ya 3, Rwanbati ya mbere, umutwe wa polisi y'u Rwanda uri mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye FPU, abayobozi muri guverinoma ya Sudani y'Epfo
ndetse n'abanyarwanda baba muri icyo gihugu. Wagaragaje ubumwe n'ubufatanye biranga abanyarwanda bakorera hanze y'igihugu, abanyarwanda batuye muri Sudani y'Epfo n'inshuti zabo. Mu ijambo yagejeje ku bitabiriye uwo muhango, Colonel Charles Rutayisire, umuyobozi wungirije ushinzwe ibikoresho muri UNMISS, yavuze ko kwibohora k'u Rwanda kutari intsinzi ya gisirikari gusa, ahubwo ari nabyo byabaye umusingi w'impinduka zikomeye igihugu cyagezeho mu nzego zitandukanye. Yagaragaje ko mu myaka 32 ishize u Rwanda rwageze ku bumwe n'ubwiyunge, imiyoborere myiza, kubaka amahoro, ubuzima, uburezi, ibikorwa remezo, ikoranabuhanga, kurengera ibidukikije, guteza imbere abagore ndetse n'ubukungu. Yakomeje ashishikariza abitabiriye umuhango gukomeza kurinda amahoro n'umutekano u Rwanda rwagezeho, ashimangira ko umwuka wo kwibohora ukomeza kubaho binyuze mu guteza imbere imibereho myiza n'ubukungu, gukunda igihugu no kugira uruhare rwa buri munyarwanda mu kubaka igihugu. Mu ijambo ryatanzwe mu izina ry'umuryango w'abanyarwanda baba muri Sudani y'Epfo, William Ngabonziza, perezida w'uwo muryango, yashimiye byimazeyo inkotanyi ku butwari, ubwitange n'umuhati mu kubohora u Rwanda. Yasabye abanyarwanda bose baba mu mahanga gukomeza kwimakaza ubumwe, kubungabunga indangagaciro z'abanyarwanda no kugira uruhare rugaragara mu iterambere ry'igihugu, ari nako baba ba ambasaderi beza b'u Rwanda aho batuye. Reka dukomeze amakuru yacu muri Kenya, nkubwire ko bateguye imyigaragambyo yo kwihimura kuri leta nyuma yo kwimwa indishyi. Muri Kenya, abakomerekeye mu myigaragambyo yo muri 2024 no muri 2025 batangaje ko bagiye kubura imyigaragambyo nyuma yo kwimwa indishyi bari bemerewe na leta. Abaturage barenga 1000 bazindukiye ku biro by'urwego rwigenga rushinzwe kugenzura imyitwarire ya polisi IPOA i Nairobi muri Kenya, bavuga ko bagiye gusubira mu myigaragambyo kubera ko indishyi bemerewe na leta y'icyo gihugu batigeze bazibona nk'uko mbere bari babyumvikanyeho. Aba baturage bavuga ko bakomerekeye mu myigaragambyo bikomeye bigizwemo uruhare n'inzego z'umutekano za Kenya, bituma bamwe bamugara, abandi babura abavandimwe babo bapfiriye muri iyo myigaragambyo yavugiyemo amasasu. Leta ya Kenya ivuga ko imaze gutanga amafaranga arenga miliyoni 674 z'amashiringi ya Kenya ku bantu 505 bemejwe neza ko bakomerekeye ku myigaragambyo mu 2024 na 2025. Amakuru yacu reka tuyasoreze ku inkuru ivuga ko umuyobozi w'ikirenga wa Irani yabuze mu kiriyo cya se, biteza urujijo. Kuri uyu wa 5 Nyakanga, abahungu batatu b'uwahoze ari umuyobozi w'ikirenga wa Irani Ayatollah Ali Khamenei bitabiriye amasengesho yo kumusezeraho, ariko Motijaba Khamenei wamusimbuye ku buyobozi ntiyahagaragara, bikomeza guteza urujijo mu gihugu. Televiziyo ya leta ya Irani yerekanye Mustafa Meisamu na Masoud Khamenei basenga imbere y'amasanduku yari yashyizwe mu mbuga nini ya Imam Khomeini Grand Mosala i Tehran, ahabereye imihango y'icyubahiro. Leta ya Irani yatangaje ko gahunda y'iminsi myinshi y'imihango yo guherekeza Khamenei irimo no kujyana umurambo we mu bice bitagatifu by'abashia byo muri Iraq. Nyuma y'imihango yo kumusezeraho mu buryo bw'icyubahiro, kuwa gatandatu umurambo wasezeweho mu buryo bwa rusange uherekejwe n'abagize umuryango we nabo bishwe. Amakuru yashyizwe ahagaragara ashimangira ko Motijaba Khamenei wasimbuye se atigeze agaragara muri uwo muhango. Ikindi, ntarajya mu ruhame kuva igitero cyahitanye se n'abandi bo mu muryango ku itariki ya 28 Gashyantare cyaba. Bivugwa ko uyu muhungu yaba yarakomerekeye muri icyo gitero nk'uko abantu begereye umuryango we babitangaje. Reka mbashimire, aha niho dusoresha amakuru yacu kuri PK Media Pano. Amakuru nakagaruka, nge na Samuel Baraka.